Chỉ bài book na ni som thum July sang ni som ni poruk alo thlen hian GKP chuan kum som sari panga na mel alo mu ve ta reng mai lalpa chu fakin omro se GKP member zong zong te platinum jubilee chi bai kan bu ka cheu kumdanga kan ti thin angin he hun lomom tak hi tangkai ka mang turin du sakna ka hlana cheu GKP din chan le thu tiam sereng chunga kepen tur le mi te ta namal somna kan ni theinan omznei le hlok takin GKP de hi mang thawang u yani a GKP tawbul thalai pola in khomna nei tan ani kumsang ka zakwa somli pakwa ser kona kawsan shoi tu te chuan nula le tlangwal ten anma ni pola pathian rong an bol ve theidan an bol ve theidan tur an ngai tua puya April ni somni panga sang ka zakwa somli pakwa kawsan upa committee thurel voi ni na mei thachunga ni lai zan in khom hi thalai pol ni se tin an rela in khom kal hmang ngai to pui tu atan Reverend HS Luaya pizo lo mi le pu si sai zo na te ruat an ni Reverend RF takar zopari pa hovin a ina ai mu khom thina zopari pa chuan thalai te in mu khom thin chu upa ten ti zel than ti le ti lo kawson committee a azota January ni somthum sang khazako somnga a upa committee chuan ti zel kan rem ti puye tin chumi te ho chu thil engamo ti atan du na ne anom chuan zopari pa po zo zel ni sela ti in an rela Reverend RF takar zopari pa hova thalai in khom te hi Paul nilovin in Paul ho an ni ti in an soi thin GKP dar zau zel dan Baptist Mission mun pui ser kona GKP din ani don khan ti suapal the ani awangin film khur takle man mo lawakal puin hun rei fe an manga upa tele zo sap ten film khur taka an zir chian line thingtlang ko then khata chuan thalai pol ti ming choin emo Christian Endeavor ti ming choin emo an lo din nual manani Baptist Mission mun pui ser kona GKP ming phu ani ma thalai pol din na khuate pakhatna hian thingka August ni sompani sang khazakwa som thum panga pani na chon hu March ni som pakwa sang khazakwa som li panga pathumna mam pui September ni som ni pasari sang khazakwa som li pariat palina puk pui June ninga sang khazakwa som li pakwa pangana zo nuai April ni som pani sang khazakwa som nga parukna belkhai December ni thum sang khazakwa som nga pasari na thleng ang March ni som ni panga sang khazakwa som nga pakhat pariat na bung mun July ni som ni pakwa sang khazakwa som nga pakhat te ani GKP din turin ma an latran October ni som thum sang khazakwa som nga darli ya pastor conference circle pastor te po som vikin zosap missionary te tirko te le sur kon upa te kai hruai na hnuaya thalai pol din chungchang chu committee ya relani a ser kon upa le zosap missionary te ba ka pastor le tirko committee atel te chu pakhatna pastor than chinga panina pastor lama pathumna pastor khuanga palina pastor vailinga pangana tirko khuma parukna tirko bol liana heng te hi pol minga ta na chup chu ania Christian Beisham Paul Christian thalai Paul le thalai Christian Paul te anni committee chuan uluk taka ngai tu nuwa thalai Christian Paul GKP ti chu athlang ta ani thalai Christian Paul ti rutu hi pi rei mi surgery par ania nisom ni pariat mei sang khazakwa somnga pakhata upa committee chuan GKP kalphung le inrel bona tur ruang a masiama July ni som puruk sang khazakwa somnga pakhata upa committee chuan thlir non le in GKP chu din turin alo pom felta ani GKP din ani Baptist Mission mun puya sirkon upa tele zosap te remti puina in July ni som thum sang khazakwa somnga pakhat zandar saria sikul pui sirkon middle school Baptist Higher Secondary School Junior Section nita a thalai te in mu khom na nei ani a he in mu khom na hian pusi sai zo na chu chairman ni a GKP chu din alo ni ta ani hruai tuma saber thlan na nei ani a
heng te thlan chu an ni hruai tu ma sa te office bearer sang kha zakwa sumnga pakhat atanga sang kha zakwa sumnga panga an ni hi ser kona thalai kal khom te thlan an ni president a pulung ruala vice president a tlangwal wanal kunga general secretary a tlangwal ke lalliana treasurer a tlangwal ti ro pianga senior advisor te reverend hs lawyer upasi saizona zo moenu miss fj reaper elias pirei anti khani gkp day hundrei tak chung chu gkp day tan hian district gkp in khom pui ma saber nei ni som ni pani october sang kha zakwa sunga panga chu gkp day tan man thina ni a amero chu heni hi diktok lova hrian da om wangin mgkp ro rela chuan voi ni thum lai angai tu nu in kum sang kha zakwa sum ko panga a mgkp ro relna silthuna nei chuan kausan thruai tu te pastor le zo sub missionary te kai hruai na hnuaia ser kona gkp din ni july ni somthum sang kha zakwa sunga pakhathi gkp day ya man ni to se tia chu bcm general committee assembly executive committee ni ta poin apum puita ka wangin sang kha zakwa sum ko pasare atang chuan july ni somthum sang kha zakwa sunga pakhathi gkp day tan pom alo ni ta ani district gkp in thlanna october ni somni pani le ni thum sang kha zakwa sunga panga khan rampum huap district kalkhom hroi tu thlanna ma saber nei ani a office bearer te sang kha zakwa sunga panga atanga sang kha zakwa sunga pakua president tlangwal lal minga reverend dr sil minga vice president nulal lal ming liani secretary tlangwal ke lal liana assistant secretary pulal soma treasurer prt boya assistant treasurer tlangwal ngak moya senior advisor pulal mama upasi saizona reverend hs lawyer tiandi district gkp july ni somthum sang kha zakwa somnga pakhata gkp ser kona din ani a kum sang kha zakwa somnga pani a puk pui presbytery assembly lo ni ta in a pum puya gkp chu thingtlang khotina din alo ni ta a adar zau zel ani adin kum sang kha zakwa somnga pakhata tanga kumlina a puk pui khuwa in khom pui nei ani a kum som ni paruk unit atangin khosom ni paruk unit atangin palai somnga pali ankal khom ani heti hun lai hian mizoram hi assam state a district pakhat mizo district ania rampum huapa gkp loading ta chu district gkp tia vu alo ni ta ni district gkp ming executive committee nung ber chu assembly hall ser kona mars ninga sang zakwa sumsari pania dar so ma nei ani mizoram gkp mgkp kumsang zakwa sumsari pani khan mizoram chu union territory a hlan kai ania district pathuma thinani district gkp chuan mizoram baptist kausan a huap kim tak lawa wangin mizoram gkp mgkp ti in thlak ani le ta a mgkp ming aputnu executive committee ma saber chu july ni sari sang kha zakwa sumsari pani jingda ruka tlangwal h lalbiak sang in venglai lungleya nei ani gkp jubilee gkp hian pathian hruaina zara jubilee sang kan lom ta zela pathian mal somna ani jubilee kan lomna a kan thupui sang te kan lo hriata tan silver jubilee sang kha zakwa sumsari pakua thupui crystal e ko tan gkp golden jubilee sang ni le pakhat thupui ka chakna lalpa gkp diamond jubilee sang ni som pakhat thupui min hruai tu lalpa gkp platinum jubilee sang ni som ni paruk thupui ram lo thleng ro se khati zong kha gkp mgkp tanga jubilee chi bai buk na le gkp chanchin chiar turte ania a kan lo me